Akinya Kiigu ri meta triple K ai mari duka asa ni athuri a marika mamwe makaranirio hamwe macoka makagia interest ni wa maica citwaranite hamwe riu meta triple K yes na mate mwoke rimwe yes ndio riu mundu muno makao marorete no every friendship every circle of friendship hari mundu umwe utumikaga ni aya yes na giakoro hetu ngoro njega ni mwathani ya gwitikira ke utumika ati in every circle hari mundu ukoraga ucio ni arahiririo either ke mondo kana ke resource yes kana ke connection riu triple K ri mundu ri ko kuete muri ucio ni Kiigu to ni ari bikafu yake ya tene yes we ni murathime na bikafu ni ari bikafu agira nao maci cia blue ari yes ndi maci cia maria maheo ng'ombe and I understand kwa ng'ombe cia mari ari ni cikinyaga some level of drunkenness ikariga no kuitha iri no uria murekuga enderia giant na njauga mwenderie kile arahuthira yes riu ng'ombe no yahe maci cia mutondo makome mahihitwo njohi-inĩ ri yakamwo nĩ kamwa yothe beba maica no ki no ma nĩ yakwa maguthire Kiigu ni akigira macica na bikafu ni uria mekumagara ri no yo gituikaga Uber bari watatu yes bikafu ri gukua andu atatu haria mbere yes kibini-ini na ni arega toolbox ya thutha gathondekirwo undu kangioya tools cia bikafu na kaigana mikwanjo yao mari atatu Mauga Kiigu no kana ngari iri aitu wonderful na nero mundu tocio nake ri tondu mutingihota ku reciprocate favor ya kumukua na Uber yake ri mamukuagira mucema komothe ni kaheu senior Dewe muthuri maragithiagira ibatana kuri ugweta okiru ri yes kire kagema yes he umwe wao uroka kugurirwo ke muiretu yes na ti mundu ka utondo muiretu nake akugurwo ni andu mukoiko marakiuga muthuri tikabu eri ni umwe witu na tutinge muterera ke no nginya tumuthire enondu yes na athuri aya ri marihagira atumia ngari iria cia giti one makori serve ona mutumia Kiigu ndakuo ni bikafu ino mathia mari the 3 masketia yes atumia ni megukuo ni nithani yes ivyo tuthiane no ndio hivyo ni tu kana paso no ninge tutingihura na ithuothe ngari imwe nikuona kagondo ando ni guthia ukaigua family ni ekati Leo marakirikana matiuma tene ndwe ngari cia giti nicio cie matha gari cia kuata giti nicio cieke cie matha Akimoka ora itajalo pete pika fuate Ford Ranger itajalo pete KRX na Kiigu ri ni amatuinete ona okumitura there are 3 mechanics Umathiete makinya kirure me yakue gukinya ri matigetie ng'ongo taire makinya kwa muthuri murata wao kabuiri ngari rana ta ya thiriva piu nera kwa manere ikia ke mutaro rugika iretire ni na ke rugika na tondu andu nao ni mamoe stress kiu giothe ri ni mo andu acio mathirikirwo ngari ri ti aruti akanyamu yo na tidekia ngari ni marora ngari ya baratinde tondu he ngari ungitindika egukara leo gietete na kana mwene ni wa ngatho yes ori mona gwicokerio ngatho neko na thandi pati ndigi kurihe ngikugira ngero uma wani leo togo choka tweke acha Kiigu na ndakwira ngari no tumio heseni bauga ruongo tikuru Seni ndio ndo arora matoiri he chain yo hago maguru-ini ngari kagia grip
Ndiregete giaceni. It's been a while. Pena cio bara nĩ ciatambirie rũgongo. Yes. Makwa maikarete ro hau ri. Marona ngari yoka. Ici cia mũhĩrĩga ũyũ wa kĩrĩu. Yes. Marakĩrũgamia mũndũ ũcio na bakora. Jambo. Bali ya leo. Yes, ndio tuko na tajwizi chini kidogo. Unaelekea wapi mkumbwa? Tunaenda kwa Mr. Kavue. Tuko kwa Kudarurash. Basi. Twirumwe. Atiriri. Basi what's the problem? Ngari yetu inakwama na chindo panda mlima. Inakuwa mchuri. Ni vile chacha ilinyesha ya Kiigu. Fanyeni hivi basi, it's okay, then you guys can just come into a bebe tuafikisha alafu tuorganize vile mtakujiwa igoro mirago maya na atiriri kaigwa ngari ino nona ina mweka wa white atuhana mbuko yule matakete ndoro kuingira hali tukolitwira ndwaya nona nginya ciana ciao ciraturora tatu imarimu yule ciana cio na mundu wina kopo na ndaru cia white na ndoro nĩ mona atutuni twi andu ta ithi rĩu ĩka wega mwĩre atĩrĩrĩ tondũ twĩna mũkandari angĩtũthukio hanini rĩ yambe yume mutaro. Yes. Na tondũ Kiigu no tokiririe kĩria mũcemari ũreke enjoy kĩbara twĩkaja tumerio ucio akimweu kaibara ya mwe tumekumbaliana kama una gari yako sinaona ni kumbwa utufurutie tufunge kamba kuomba tu kama baba senu tunaona nyinyi ni watoto wetu mufunge kamba mtutoe tu kwa ngongo hapo pengine inaendaga pali mwangu nini ya makandamia no problem. Nikuje niwafungie pausi kanyanga ndoro. Wewe kaa ndani. Waje sisi na unga. Alafu kwa sababu honi kuna kamaleria kidogo kagonga hivyo. Unjue? Ni kwenda. Ugusia. Ngari yako hii ni muhirika gani? Mzee is just a BMW X7. X7 ni? Hiyo sasa hiyo ni kama Harrier. Magari wada gara pana mzee ya kitu 20 milioni. Haya hiyo shini pesa ya CDF bachari. Aje haiduru. Ede mane bazari. Iyo hera nyamu. Aida sio ya ngima. Iyo hera. Ngari no to nukia hari ari. Etoko tutiko mae tango ngina wekaja. No. Ya kuhora magonge. Yes. Yake owe. Ni dat sanisi cie maitho mana. Iria ikira ikinene. Ibika. Oherera ri. Aramera ati. So ingira yo rainywe ha kare maka rikara ihuna le mukunoga. Yes. Maraikira agutha. Aja kugucia no X7 is an off-road utility. It's a very powerful machine. Powerful machine. Yagucio. No kuona ngari ratugucia takaratani. Na ndio kuona ndingethirwere. Ndire Kiigu nake kaigua we nawe nyita kibara wega tiang'ano. Rĩu maunokia karĩma rĩ mũndũ wa X7 rĩ arora mbere arona he karĩma kangĩ arona handũ ha mangie ningĩ atĩ kũndũgamia rĩngĩ rĩ twarũrũke twĩke atĩa athio amagucĩtie rĩ maunokie nginya karia. Yes. Makĩharũrũka hau rĩ Kiigu kũringaringa ngari rĩ tũtigua tumekwambia haina lorigi. Ola Kiigu ya udhori. Ara kidogo BMW nyita brakes. Ya wewe okay vivi. Bu. Oi. Kiigu ya ati. Kiigu ya ta woje nada. Nada. Yo hivi. Hivi tondo. Toma koleka afreke maume.
Akaigua negwe na okoe mugoroki. Ngari ongia twara rwere hore rugika. Akino no mwene. Ndocio kumari. Naona BMW X7 hili ni guthe. Yes. Na mpasua mataa hapa, bumper imepasuka. Shole. Imwana semanga mtino wa ina muile mele. Sasa tuna songesha mbele kidogo tuone damage. Kiobere maare kanela macho kanela hau. Tumeona kwa sababu umefanya heshima ya kutuflutia gari, tukupakie lagi. Lagi. Namoja tu. Tutakulipa, si tuko sawa kulipa. Usiwe na wasiwasi. Ama you guys are serious mnataka kunilipa? Kugonga ngadi ya mtu ni kulipa. Sisi tuko tayari kwa sababu makosa ni metu. Chacha ni tuambie ni ngapi? Itakunja ngapi? Ndio nadhuria hii ni meyo Probably no mayeke atia. No makerihe. No malihe. Urathi mkuni kwake. Hello, how are you? Nimegongewa bumper kidogo na tail lights a little. I don't know how much that will cost to replace. Okay, sawa. All right, okay, let me consult them and I'll get back to you. So, no, I'm okay. No, anyadeka. Don't know. Nyingi. Wazee mmesema mtalipa kabisa. Sisi hatupendi mandeni ya watu. Tutakulipa. Unakunywanga mchema. Tukuonge na kombe. Chacha ni ngapi wewe tuambie? Ama mechanic wangu ameniambia we'll have to replace the entire bumper na pia hizo tail lights na zote zinakuja 385,000. Ati Oya tena sema tena na useme bila kuweka sauti, huyu kuna tundawa anamesanga. 385,000. Ni kama tutaugokwo mbambu mbele nyuma tunanjinjua tunandikilia tukienda Chavali mbele nyuma tuko na 1200 na hapo Urundi utoe 600 ya mafuta yanga aligani. Ama chacha kwa sababu tunaona mambo ni ngumu kidogo. Unaweza chukua njau. Moja sio lake ona ndio kumatija na mrapona mzee, hiyo lazima mlipe hiyo. So you have to pay. Si mmegonga gari. Chacha shinda ni monja. Hii gari KRX ilinunuliwa kwa mzee mmoja alikuwa anaitwa Njakwe. Na miaka hiyo haikufikisha hata hiyo pesa. Jambo ja utumbembe wende nasi kwako. Tuwe tunakopia kaviekea mpesa sikulane. Tubiakira mundo sio. Babe, nini unauliza hao wazee like seriously? Ingia kwa gari tuende. Amealisa wazee nimewasamehea. Wewe ngoja tupungue hapa. Tutaki ongeze ingine 200. Ana uteria thamari. Ende marathire. Ariwo ni mora ka bathire. Marauga kiafuerie. Tutekia amasiri asi. Kiafuerie pio. Maginya hale marezo meye paki marona gari yo marauga ati. Emotu we hangi. Triple K Chronicles.